Nalazimo se kod naselja Vrbovskog, iza Al Dahrinih štala, kod kanala 1.10 koji se uliva u kanal 1. Evo vidite, oni su puni tečnog stajnjaka koje Al Dahra 24 sata upumpava u kanalsku mrežu leve obale Dunava. Evo vidite, ovo je dole produžetak kanala 10.1. Što su oni uradili? Oni su dole na kraju tog kanala, gdje se uliva u centralni kanal, postavili zemljani bedem, tako da su zaustavili odlazak tečnog stajnjaka dalje. Evo vidite, ovo je kanal 1, koji je pun stajnjaka tečnog. U novembru 2022. godine vodna inspekcija je zabranila upuštanje tečnog stajnjaka, tehnoloških voda, kako oni kažu, u okolne kanale štala. Međutim, Al Dahra ne poštuje naložene mere, znači i dalje upumpava tečni stajnjak u kanalsku mrežu. Evo vidite što se nalazi u kanalu. Taj tečni stajnjak nema gde da ode, osim u podzemne vode. I postavlja se pitanje zašto naselje Vrbovsko, Desni Fok, Preliv i Široka Greda imaju neispravnu vodu za piće i spremanje namirnica. Evo vidite, u kanalu se direktno odvija fermentacija tečnog stajnjaka. Vidite ove bele mehuriće, to je jedino što možete da vidite u ovom kanalu, inače živog sveta nema. To je mrtav kanal. Znači tečni stajnjak se upumpava u kanale da bi zemlja upila taj tečni stajnjak, jer on nema gde da ode. Evo vidite, ovdje je zemljani bedem isto, na kanalu 1, da ne bi išao do asfalta gdje prolaze ljudi, da ne bi vidjeli baš očigledno ovo što se ovdje dešava. Evo vidite. Tamo u daljini su Al Dahrine štale. Znači, ona dnevno proizvede 200 tona stajnjaka. Pitanje Al Dahri, gdje skladišti ili kome predaje 200 tona stajnjaka dnevno? Nalazimo se kod naselja Vrbovskog, kanal 1, vidite, u koji Al Dahra iz svojih štala preko kanala 10.1 upumpava 24 sata dnevno tečni stajnjak. I pored zabrane vodne inspekcije novembra 2022. godine, ona ne poštuje naložene mere. Jedno pitanje imam za Al Dahru. Gde skladišti ili kome predaje 200 tone stajnjaka dnevno, koliko proizvedu oko 5000 muznih krava na farmi? Da li je ovo to mesto skladištenja
tečnog stajnjaka. Evo vidite gore u produžetku kanal 10.1. Znači treba da se uliva u centralni kanal koji je povezan sa Dunavom. Međutim, šta su oni radili? Kilometar odavde su napravili zemljeni bedem da ne može da odlazi ovaj tečni stajnjak. Znači on je mrtva voda ovde i jedino gde može da odlazi to su podzemne vode. Znači da zemlja upije i da oni mogu novi tečni stajnjak da upumpavaju u našu kanalsku mrežu. Taj zemljani bedem uz prećutno odobrenje Srbija voda je napravljen i Srbija vode ne reaguju na ovu situaciju, iako su vrlo dobro upoznati i Vodoprivreda Slivnica i oni sa ovim stanjem na terenu. Nalazimo se u Besnom foku, ulaz u štale Besnog foka. Evo vidite, ovo je cisterna Al Dahrina koja vozi tečni stajnjak non stop sa farme krava u Vrbovsko, jer tamo više kanali ne mogu da prime tečni stajnjak. Ovde u farmi Besni fok kroz sredinu farme je iskopan kanal dubine 3 metra, širine 10 metara i sada on ide tamo i iz cisterne ispumpava tečni stajnjak u taj kanal. Prirodnim padom taj kanal ide levo ka Vrbovskom u šumu koja je vlasništvo agroindustrijskog kombinata i natapa šumu. Ujedno taj stajnjak nema gde da ode nego u podzemne vode. Trenutno ni Besni fok nema pijaću vodu ispravnu. Bakteriološki nije ispravna.